The People's Party niyo mbarathi njeru gicigo-ini kia Mount Kenya. Mutwarithia wayo ari mumbunge wa Kiharu Samson Ndindi Wanyoro, na ino ni ndeto no horo rehete mawoni ngurani kuma kundu na kundu. Amwe mari na nganja nake, amwe makona riri ari ikinya riyuirio shamba, na wangi ona magatukanirwo. Kuri Septemba ya tariki 13 mwaka muhituku wa 2025, Gachagua ari Murang'a neugite ati hari andu mutongori wa bururi abangite kurugoria o ku Murang'a niguo macoke kuhitahitanira giti kia utongori wa bururi. Muoroto ari kugayania kura cia Mount Kenya. Hata hapa Murang'a amemwambia vijana wengine hapa watengeneze kahwirubaru, watu wajifiche hapo, wanajifanya wataki Kasongo, lakini ni watu ya Kasongo na ni hwirubaru ya Kasongo. Mtakubali watu ya Murang'a? Na taugo ni amukuri Juma ya tariki 17 mweri muhituku wa Julai ari Nyahururu Nyandarua thutha wa ithurano nini kuria Karau ni acokerire ciugo icio na akiuga ati for the avoidance of doubt, this by-election marks the death of UDA in this region. William Ruto knows it, and we are aware he is already scheming. He intends to introduce different colored wheelbarrows to accommodate his allies who now know they cannot survive with the UDA in the upcoming by-election. But we are watching him. We are aware of a small wheelbarrow coming up in Murang'a. We'll announce it and shout about it when it is done. We also know that he intends to introduce small presidential candidates in the mountain to divide the mountain vote. We shall call them out when he unleashes them. These are people who work with him at night and pretend to be against him during the day. Na nikio amwe mararigwo kwaya hihi gukorwo kiama kiu Gachagua aragiriria nikio kiu kia Ndindi. Makiria moguo kuri tariki 12 wa gatatu mwaka muhituku wa 2025, Ndindi ni atunyukithirio giti giake gia chairman wa kamiti ya budget. No na kuri oguo thiku 19 thutha-ini kuri tariki 31 kihinda kiria mutongoria wa bururi aceraga gicigo-ini kia Mount Kenya akiariria andiki a mohoro kuria Sagana State Lodge ari na ciugo ta ici akigoca Ndindi Nyoro. Nilikuuliza kuhusiana na uhusiano wako na Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro is a very fine gentleman. Huyo kijana ni kijana ambaye mimi namkuza kwa mimi nataka sitaki kuna mambo sitaki kusema hapa. Nimeshakwambia huyo kijana mheshimiwa huyo kijana Ndindi Nyoro ni kiongozi, ni kati ya hawa vijana ambao na walea, na ni kazi yangu kulea hawa viongozi. Saa zingine kidogo wanaregea hapa, mimi nawafundisha namna hii. Kuri na aria mari na nganja nake ni itumi ngurani ta gukorwo ari umwe wa aria maikiria kura ya yes finance bill ya mwaka wa 2024 na makiria moguo akiaga guthie bunge hindi ya constitutional amendment ya mwaka muhituku wa 2025, na makiria moguo akiaga guthie bunge hindi ya kuhagurwo kwa Linture, kuhagurwo kwa Gachagua, na oho akiaga guthie bunge hindi ya guikia kura ya finance bill ya mwaka uyu wa 2026. No na kuri oguo kuri marauga uyu ni mutongoria wa kwihokeka, na makona ikinya riake ria gukorwo ari na kiama giake riri ikinya riyuirio shamba muingi, na muno makiria marora maria ekite gicigo-ini giake kia ubunge gia Kiharu, makona ari umwe wa atongoria makoragwo merutĩire na ngoro ciao ciothe hari gutungatira muingi urio mathurite. We woni waku ni uriko? Tanjariria maundu mari gukinya hau ni ndaumiria.